Sinta Vlog memang keren. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita ngarap ondel-ondelnya. Ondel-ondel ada anaknya boy. Anak mini dokter Iperansoy. Mak bapak ondel-ondel nih bisa. Ngarap pengantin disunat bisa. Goyangnya asik dut-dut-dut. Enyan ngibing igo-igo adem. Dukang dong 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 dong, gendang nyaring ditetak. Yang ngiring nanda surak-surak. Tangan isi gayung, pale anak ondel-ondel. Barang kuntilan, rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejingklakan. Kepalanya nyale berkobaran. Yang ngarap pade kebingungan. Sinta Vlog memang keren. Sinta Vlog memang keren. Sinta Vlog memang keren. Sinta Vlog memang keren. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita ngarap ondel-ondelnya. Ondel-ondel ada anaknya boy. Anak mini dokter Iperansoy. Mak bapak ondel-ondel nih bisa. Ngarap pengantin disunat bisa. Goyangnya asik dut-dut-dut. Enyan ngibing igo-igo adem. Dukang dong 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 Sinta dong, Vlog gendang memang nyaring keren. ditetak. Yang ngiring nanda Sinta Vlog memang keren. isi gayung, pale anak ondel-ondel. Barang kuntilan, rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejingklakan. Kepalanya nyale berkobaran. Yang ngarap pade kebingungan. Disiramin air comberan. Sinta Vlog memang keren. Sinta Vlog memang keren.